Anen malaken yam kana dial content barwani lingwa sema Nuer online TV channel bantin content lat karodien re wich ka South Sudan kam South Sudanese ka ji Uganda kora dana chituok man cheneri shop ka die shakanak ka cheneri ngwan til cheka moy ka bot ala ti jibon to ngwan tikitin bari te kona lat ka Central Ikuɔtɛria bana ka linkel ti diala ti lat ka gwada me biadil ngaje no ken awa ka ti sharia leka a kuumɛ ni daŋro ban je kule jegano duoro ŋum lero da ke ŋum tuok ban jo me ban je nywakel anda manduni chankos nyak malaya nung raina gwaseme Nuer online TV channel en walle e changa jandang dok wide kel ka pay baro ron kina dangro wide jandangro wide diech jan changa bana ling leharmane a rajala kona mentama ci kondi ala ngaje no shane di chopko die shakanak ka dëcni SSPDF kuumɛ je Uganda ka border batana me lero do gwad me chana je linkel ano amitere sha plano a kwartin kon til la kwar Uganda kana kwar tin la kwar South Sudan yenga mishalat gwasme South Sudanese and Uganda soldiers clash in Kajokeji County. The fighting reportedly caused many injuries and displaced hundreds of civilians and left 5 soldiers dead. Some people believe this attack may not have happened by accident. They suspect high-level leaders from both countries may have known or agreed to it. Why would this happen? The Central Ikuɔtɛria communities have been speaking up. They are expressing concern about violence against civilians, land being taken without legal process. Something this resistance may be the reason behind the rising military tension. Jowling and Gwasa Melaji Ikuɔtɛria Komuna Dan and Chamaja can men Chana Kum Uganda Kum South South Sudan. You know. So any titi Shalkaji Ikuɔtɛria T Chikaraja long Naka Guam Baran o Munda Maikaja Aji Uganda. Lakan Kuumɛ Kim Yadi Lakana joke. But Chikuumɛ Kim Yadi Che Mishirkana me Chejaling. Wajan Chere ko Antama Chikuumɛ Che order Yaleka Kie Ken she can agree come the kene kum Uganda and obi kana lat mishit kana me number 1 about lingwas me do dan lat kiti tikeje bukon dil ngajin wona na mishit kana me che tuok bang tuoga ko dong she kan kwarati kwar Uganda kana kwar South Sudan dong she kan gujeno en Central Ikuɔtɛria state baje dil kapo a ditch je Uganda alo dong a plan me share laka nan man to gene gegejen wo dong ti dëcni ayo tikan winami kete net la rebel tiketen so gore kan wokan de ka push out kuumɛ mala kum Uganda gore kan obikan jaga kwa kurmidi te jan plan dana tiketen tam right corner ngai kona gwa en wo kirma yadit ka kor gwa mbar chi let kel kan ji Uganda ngai kona no take a report mishano. There are reports that about 10,000 Ugandan commandos are currently in South Sudan. It said each soldier is paid $100 per day, $100, okay, and $700 per week, which is equivalent to $2,800 per month US dollar. This add up to 28 million USD each month. Million kona me ajawe dana shaladan wo dekel kaji Uganda la jam moy ke yoto kor ka chankel dekel ka kor joka cirke kurdang baro ka kor pat ke kina dangaro yude kudang badak US dollar te kam ke dëcni ngane te kam ke dëcni Uganda die je shanen ka gwase dan me ko wakare wich ka jupa me dan me kor me te tuok kam nuori ke kam kuumɛ SPLA IO kana kuumɛ den ker mi yadit chatet konte chuden lat chakanen an plan me mishala de a kuumɛ a dunkir mi yadit o ba kuumɛ SPLA IO baje joy dor en kuumɛ en kor tuok ante murai kon kwire mi wa cha be bang wa tuok ko gorga jeno ba goten kon tin tiji do atiketin tet ka Central Ikuɔtɛria ba ne di ala konti tetin ba ga clear out a kuumɛ Uganda kana kuumɛ dunkir mi yadit alo chere mi mishi kana agree tin ke mishi kan goron bi kana lalet
ko tele na itide na would displace lora bang my can border ka ba ken shiote karing mutok dio je ci kon report wan chana kaling ke insecurity dana to ka central Ikuɔtɛria ke is Ikuɔtɛria state kelu is a central was all this place to korte ngane teketen ci kon to ci kon nen menen kon je wodi wate net la jidwa teketen ka jidwar ke kuumɛ SPLA IO kuumɛ some people ka ngare ke Ikuɔtɛria te ci kai dor ka ta jaga dana chen kirm yadi na kaja me ci chu kai dor no chu kan chu wen win mi chen kana dor ante mo ko cha gu jeno sha ka lon ka maka ba ka chong ke cha lon ko gor ka kare we cha gor jen kir no benediti baga dil gor. Do not take a question the shares. People are asking, why is South Sudan paying foreign troops so much money? Are these troops helping with peace or making the situation worse? Is the country independence and decision making being affected by foreign forces? Jolat kono gwaseme atadan en yorka yopinge jakam ka kedeni ji Uganda. Agreement dana chatan kirma yadit kene Museveni. Kuna altijano en South Sudan chatel bom. Mede yodi alde ka kam komba kam foreign troop ke ba kam deni widodien ko en South Sudan kwa ka cham goji Uganda nen kon enim kwa nungre wich kwa janong ka Uganda yodi aljen ka Uganda ka yodi aljen ka South Sudan ka juba be ka Uganda so ko kwa dial kwa ke re wichin winami so masano ba yodi alba ba ka yingnang ken panken jen wona ko kwa ka men military diano ne kirmi yadi but right now chingwan chika wejak ba jolin kona me adwo badana shalat ke jen wonena gor ke jeno ba kuumɛ SPLA IO ba kuumɛ tinte do wud gar tor shal ke me feel free gar la comedian mente ke party ke bon ba joy dor ba wud shal ke serilo mandana te dor ban winami ba joy dor gor ke no border bukene secure connected county like de ni Uganda wana me amishari alaka mangai ke kan kwa dangrotin content wi komne so awashi surprise dio je shamana na shagor gade shedwor chajagor men shagor shelaro rami mawe kuumɛ UPDF Uganda People Defense Force rami wujator ajano binei nang rol jone minyo no binei nak so jan plan down tigitina tama so she dwor chajeri alaka kir ajan the same system medan nak Nuer ji Uganda kana South Sudanese kanasir kawulang karenal ke tayda la gat Museveni la gore je men chalga mozi ajan ta dan to ta murai konen so the reality ka tishare alaka kuumɛ Uganda kana kuumɛ man tare wiki juba kan cikan diyar ka ji Ikuɔtɛria alane tin diyar ka ta mutun nokan ka en kirma yadit kanetin content ka central Ikuɔtɛria ne re konan ta juba karwada la surrounding city dung juba kani de kon gujene o kanega shuni de content outside chiga nek so jene an area mo kele baje zil secure jen mnen yana tama no nyina ka border shang man shalinga no ishikan base dung kuumɛ kim yadit ishikan run over chikan nay tungwani kan kan ka chiga na kan ga joina me mishari aleka kim yadit and obi kanalat she new thing so the reality lat ka kwiko ba ditch SPLA IO baje joy dor jan plan dan teketen so misha mat ken ngane dangro kirmi yadit kana Museveni ko kenetin kon gujen obi ken which be kana yen ke kabom ke dictator so na me amul harode bugoro de yen dial tekangach katen kontilat karodian anda manduni chankwas nyamare ya nong rwai no gwaseme gor jen o bana rwacheme ban je nyakel ana ka do badana che toga je chuje peru jen o jin bitin konte lalat ka gwaseme bikaling ko tilat karodian tene ka toga teme gwat ndan nyei natin amut korte tin la mala teleje so tele mala teme kam kuma South Sudan kan ji Uganda do no me plan che men chalat gwaseme net content chi observed and go kore me mishari alaka kim yadit kana Museveni ano bikan central Ikuɔtɛria state bikan jaka gwa koren winimi ke bigana bikan ga joy kontama chinaiting 1000 people chicken waka camp refugee camp teramlet dawich antama
so ne de konente dor kitin dong ure romni kaneten kontin dong lo ke kum ken mi yadi da kanete konente dor so report me je report dan chanu ka chano gono be nyoka yekel en wala dong kuishang achang nyandang di urikel ka pai baro ron tina dangro wi jan dangro wi dich anda mandu ni chang kwasnyak an ban nyaw je kala radian chu je peru jino bi channel bi support ka subscribe ka char be jatu bugwasmo ani biata kamal